Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Phật Xí Thành Quang Vương Như Lai Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay ngày mùng 8 Tết năm Bính Ngọ, ngày giải hạn cho các vị bị hung tinh. Quý vị nào mà sao La Hầu thì sẽ bị nạn vào tháng Giêng tháng 7. Quý vị nào bị sao Thổ Tú Thị Diệu thì bị nạn vào tháng 4 tháng 8. Quý vị nào bị Thái Bạch thì sẽ hao tài tốn của, nặng nhất là tháng 5. Những cái này là cái nói âm lịch, cái nói là dương lịch đó. Quý vị nào gặp sao Thái Dương thì gặp tốt vào tháng 10 tháng 6. Quý vị nào gặp sao Dân Hớn thì bị nạn vào tháng 2 tháng 8. Quý vị nào gặp sao Kế Đô, nhất là bên nữ, thì bị nạn vào tháng 3 tháng 9. Quý vị nào gặp Thái Âm đàn ông thì xấu tháng 9, đàn bà thì tốt tháng 9. Quý vị nào gặp sao Mộc Đức thì sẽ được sao Phúc Lộc vào tháng Chạp. Hôm nay ngày cúng sao Hàng, chúng con hướng về Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và Đức Phật Xí Thành Quang Dương Như Lai để mà nhờ đại nguyện của nhị vị Như Lai khiến cho chúng con bị sao La Hầu, bị sao Thổ Tú, bị sao Thái Bạch được mọi sự bình an. Chúng con được sao Thái Dương thì phước lộc miên trường, gặp sao Dân Hớn thì không bị khẩu nghiệp vào tháng 2 tháng 8. Bị sao Kế Đô thì người nữ rất là lộc đông, tháng 3 tháng 9 có thể xa chồng xa cha. Quý vị nào gặp sao Thái Âm, người nữ thì tốt, người nam thì xấu vào tháng 9. Sao Mộc Đức thì tốt cho cả nam lẫn nữ, mà tốt nhất vào tháng Chạp âm lịch. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Những người nào trên 70 tuổi mà gặp hạn Huỳnh Tiền, hạn Diêm Dương thì phải thường ngày tụng trì thần chú Dược Sư để giải trừ sao hạn, giải nạn hạn xấu. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Nè, thầy đi chơi bắt đầu qua tụng 56 nước, tôi ngồi tôi kiếm đâu. Bây giờ đó, quý vị nghe đây, tôi đưa cái biết rồi. Ai sao mà đầu tiên là tôi nói về cái sao La Hầu, quỳ lên. Sau này nhất là người nam á, thì sẽ bị đại nạn vào tháng Giêng và cái là tháng 7, được chưa? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm ví dụ đừng tưởng là cúng sao giải hạn là mê tín. Trong kinh Lăng Nghiêm cái phần mà nói về thần lực á, là ở cõi Tam Bà này á, có 28 hung tinh, mà trong đó 8 cái hung tinh là thượng thủ, là đứng đầu là La Hầu, người nam sẽ bị tai nạn vào tháng Giêng tháng 7. Rồi người nữ cũng bị nhưng mà nhẹ hơn, ai La Hầu nam nữ đứng lên. Rồi ai mà tuổi sao Thổ Tú Thị Diệu quỳ lên. Quý vị cũng bị nạn vào tháng 4 âm lịch và tháng 8 âm lịch. Rồi chưa? Quý vị nào mà gặp sao Thái Bạch đó, thì kỵ nhất là về hao tài, nó nặng nhất là tháng 5. Quý vị này đó
không có nên mặc đồ trắng trong cái năm nay. Bất cứ đồ trắng cái gì mà đồ trắng không có mặc, nặng nhất vào tháng 5. Quý vị nào gặp sao Thái Dương thì tốt, nhưng mà quý vị nhớ tốt vào tháng 10, tháng 6, tốt cho đàn ông mà không tốt cho đàn bà. Quý vị nào gặp sao Dân Hớn sẽ bị cái thị phi khẩu nghiệp, nói chơi mà bị mang dạ vào tháng 2, tháng 8, cả nam nữ đều dính vào sao Dân Hớn. Quý vị người nữ mà gặp sao Kế Đô thì nó là nặng lắm. Ở trong tháng 3 và tháng 9 âm lịch có thể xa chồng xa cha, tức là nó chết á. Đa số Kế Đô là nặng nhất của người nữ. Ai mà gặp sao Thái Âm á thì người nữ là tốt, nhưng mà người nam thì không tốt vào tháng 9. Nếu người nữ thì tốt nhất vào tháng 9, mà người nam thì tháng 9 là nặng. Sao Mộc Đức thì nam hay nữ gì cũng đều tốt hết, đó là sao Phúc Đức, cho nên tốt nhất cho tới tháng Chạp. Mà cái sao này đó đàn ông đó, mà sau này đó mà không tu đó thì năm nay có vợ nhỏ. Cái này tôi nói thật đó, mấy bà mà có ông chồng một Đức đó, là phải giữ đó. Mà cho về Việt Nam mà nhất là một Đức đó là nó đổ vào tháng Chạp là tháng 12 đó, về Việt Nam đó, là sẽ có vợ nhỏ ngay. Cái đó là cái sao tôi nói thật chứ tôi không có nói giỡn gì đâu. Cho nên cái ông chồng mà một Đức đó là dính hết, thấy không? Những ông chồng một Đức là dính hết. Hình như là những ông mà nó có cái vận hạn là 4, hình như là nó có một cái vận 10 cộng là bao nhiêu ra một Đức thì cái gì cái đa số hả, mà ông một Đức là đừng cho đi đâu, nhất là tháng 12 mà về Việt Nam là dính cháu hết. Rồi bắt đầu tụng 108 biến chú Dược Sư, rồi tụi con ngồi xuống đi. Cho con bạn đến chùa đi. Nam mô Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Prabharachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Tathagata Vaisacca Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Prabharachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Tathagata Vaisacca Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Prabharachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Tathagata Vaisacca Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Prabharachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Tathagata Vaisacca Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Prabharachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Tathagata Vaisacca Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Prabharachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Tathagata Vaisacca Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Prabharachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Tathagata Vaisacca Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Prabharachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Tathagata Vaisacca Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Prabharachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Tathagata Vaisacca Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Prabharachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Tathagata
vai saja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja samudaya swaha Namo bhagavate vasaja guru vaidya praparacaya tataya kaya arate samya samudaya tayaka Vaisaja
vai saja samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tataya Taya Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tataya Taya Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha Namo Bhagavate Vaisacca Guru Vaidya Praparacaya Tatagata Arahate Samyak Sambuddhaya Tathagata Vaisacce Vaisacce Vaisacca Samudaya swaha
นะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุยะพระปาราชายะตถาคตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะไวสัจเจไวสัจเจไวสัจจะสัมมุทธะเตสวานะโมภะคะวะเตไวสัจจะกุรุไวดุ
ตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมพุทธะเตสวะนะโมภะคะวะเตวัสสะจะกุรุวะยุยะพระปาราชายะตถายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสะเจวัสสะ
เจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตถายะตายะอะระเตสัมมาสัมพุทธายะตายะตะวัสสัจเจวัสสัจเจวัสสัจจะสัมมุกัตเตโสนะโมภะคะวะเตวัสสัจจะกุรุวะรุยะปะปะราช
nguyện đầu phiền não vô tận thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo thượng thề nguyện thành. Rồi quý vị xuống dưới ăn sáng. Gì không?